Tini ongka tata IPL ni 8 match ni jago 3 bai kha 8 bar match ongnai tahino o jagao Sunrise Hyderabad bai MI rok na marke Mumbai Indians songma tangani abukha Hyderabad ni home ground nongnai tini ni match jangnai 7:30 jangnai na nugin maka thangnai match o MI rok 6 run bai hari pheke Gujarat rong bai hari ra 6 run bai brok o jaga pailiya ta gabai jong tini obidin bisingui preview pitch report head to head record injury stat record match win prediction rok sungjuto saimalane o match thungnai Rajiv Gandhi International Stadium thungnai amongka Sunrise Hyderabad home ground hinjakta o jaka je o ground je batting rang baku belai khano benefit ong tai je last day o chest khanyar besibak o match paikukta last day ke duke lai o jaga spin ong bayu kahamong ta duke rok lai spin dog spinner bowler ko jimang bagu kaham parang markhino benefit ong ke hai injury kok salai ke to onan da hasarang abo fit guri o match thungan bagi nak thangnai match bon thongman no gya thangnai match bo thungja gya mo mani ke obang jakta injury bro fit guri ta no ke o match second match bon nog maglak tai mani ke Surya Kumar Yadav sky hin 360 bono nog magal bo thangnai match fit guri o match bo boni o match chung bono nog maglak match win prediction last or nai phai ke chung poila first ko playing 11 nai poila Sunrise Hyderabad ni playing 11 nai Number 1 Mayank Agarwal, Number 2 Abhishek Sharma, Number 3 Rahul Tripathi, Number 4 Adam Markram, Number 5 Henry Klassen wicketkeeper, Number 6 Abdul Sahamed, Number 7 Shahbaz Ahmad, Number 8 Marco Johnson, Number 9 Pat Cummins captain, Number 10 Bhuvneshwar Kumar, Number 11 Mayank Markande. Impact player ke tati na taranjan tongnai. Phai jeng tau MI playing 11 ali Number 1 Rohit Sharma, Number 2 Ishan Kishan, Number 3 Tilak Verma, Number 4 Nehal Wadera, Number 5 Hardik Pandya captain, Number 6 Tim David, Number 7 Shams Molani, Number 8 Piyush Chawla, Number 9 Koji, Number 10 Jasprit Bumrah, Number 11 Luke Wood. Impact player to Dewal Beresis na nungnai. Jodin chung Sunrise Hyderabad by Mumbai Indian head to head record nai lekha ken o jagawa borong ni kuni kesaro 21 match song a jaga ni bisingu nai Sunrise Hyderabad pajak 9 match MI rok pajak 12 match thangnai 5ta match ni chung jodi o jaga nai lekha ken a 5ta match song thine MI rok pajak 4 bar tai Hyderabad pajak matra waisa thangnai oborok MI rok market dominate kheka wasin obor Sunrise Hyderabad thung borok market dominate khema o jaga MI ni match win prediction to thing tong MI rok paina khema tong o jaga borok ni je mote head to head record rok pura thik thang tong hangko ba tang na an sungman o match sapai na an ta sungman o match an mate hingke to ang thanai Hyderabad phaichung Hyderabad o match pai manu tan bagi hin o jaga dead over batting khaini tong Henry Klassen thangnai match 8 khan chokkabu 8 khan haita bujidi wa 8 no ekbar o match pan jeti khomor pora ekdom Kolkata hai khamon so hain bagi ang thangnai Sunrise Hyderabad nago kununi bisingui sa paina umna tola comment khai sai mano tai katal ba tola subscribe khai tai like ready indal no share khai malani hain next video khana chung hain malani uboni preview video to hambai